ang malungil sil merkaw et yal mo mesengi Meang el Chais may lagi na gel kuk Chais no so el malmen el ano ngayon lo ma ako tal ay sa mal cloud ay sa discussion ng ngara social media to kunia Facebook el tigingela to ko el maldung ra session ra House of Delegates el tigingela delegate Gibson Kanay mga delegate Sueni Omido el laigal to ko ya maldung mang ngarnya clip seringi tilog del ngal post seringi ra Facebook igel betul ga cross Facebook page forum mengbetol comment mlakto del wal comment tra atra blue ngarbelau mana kerbelau ora manja kalumira rendi ay gal to il meldum ra adiliget omido madiliget kan ato il meldung bel interpret malu betul mes tilgal mes ay gal trini amal lokoil wasay wa bolol kabay malu bombolo rob alam maltif tirgal ngal garbela ngal gal public forum page e lo spe a Facebook e muti dinir dire la kabelment ma tokoy dire la blue belaw delegat kanaya atilo baba tingera simbung luase dimnakal seya dimnakal duru de la tingel ndang abay lu ko ni awase bay ni lokoy luase bay direl melokoy awal gora fan de mal ubong road el motuaw del mora agency na government mung sabi lo spe lo to da information amar information lo mora adra pili di segi di amne email at tingel adipson adiliget kana ya to bila simbu ay get to kilo tra social media to gunia Facebook awalo lo betol ka ro sa to ko si to ko madil legal selbo do ta kan walwasi dia ka ngod lu ready ra ato olbi na ulaw tamla amoy e margon na sa Facebook adeligat kana ya dire kan lo ay silwasi dire kan mal beto ka to ko il madunga ga gida sa karo sa public forums dia ka ngilo mo soden masela ada mong may me ora o mes muwabol ngot sodel ngari amaral sodel ni muwabol ngot asen laptop ra public forum dia ka filtan delegat kanay hindi regal adeligat omido man di regal tilo at tingel di regal ada ya lureng sa tingel ak mulwase hanggang adi regal wayal bolo wayal gora to ko el morar dil wase omla moy ta ngarliw merboy di ngara social media kene bay lungi la bay bo ere ta social media kami bo mes ay kel man lungi la dil ay society dia upload ay sel ngarni la Maraya al sela social media nila. Dire tala close eyes abayang al eyes. Sir Eli Ming's restaurant Malaysia Hotel al sela leadership meeting. President Tamir Mangsaw no sobe mo silyo sa ang rablo belaw emlo saing ni. Yang al dulwase maldim lemre raurere leng yal budget amlo appropriate $90.7 million amlo authorize 104 million sa baril wase to laway gagi 91 million lo operate o meseni ng asa mo kuno mo so is para time mo the request a supplemental budget hindi tial ay sa diregal malo hindi diregal lo ay sa wase mam lebre ta reren len diregal walu lere derni len direk lu biu tiagi del wala budget etam le to kan mga takla tra olbi ra lula wa direk tilo del mura ngarnia official trip party en lore kel belau muta tulure del wadi lolo re del pongerni marael e margo ektia mo kut tri re mora kel official trip party del lora ai kel belau dila salman mo del wa sai mga trip en di sei di el al fiscal year amo megim dara September dori lamat mok la ra budget mesel lemgim en buk mau ta rere kay di esel el budget menja ka ora mo boto mendi dire el ngara el sel kay budget adire el sel lo yime plugul angari el mora udira sugara social security mendire el asel lo mora on tuni el buil ekirgel musuga
social security ala sa el mo maya angari. Dire tara aklo Meang el Chais yang ahmal Meang el Chais ni biura ra blur belau ma blura Taiwan agadu. Ing lamo mo sel last week November kaigel ayasay marot ala Taiwan fruits amor amer belau emorgo mogot el moratana rasto blur belau mo so edlom ara fresh el yasay blura Taiwan tial sel taba Taiwan enrollment di 14 days dia club say dia rule Sunday en tuakda en aigel yasay ma fruits mer meratana blur belau dire que mal le rose el yasay makaka-rose el fruits el time blur belau autoy la shipment sen le medial de mala fruits ma yasay blura medial dire que la flow time dire que tara Meang el Chais sen lo mereka lo ngede luyor en la press conference office of president minister of finance el bu sabang am la press conference mendile que lo ai lo hace sel domes ngo ai lo hace sel domes oma tial collection tax el sal mal mo analyze ni el mo metigal lo hace turist lo mai sel merbela alta matir gagil turist tirga lo mai sel mo restaurant o mai sel mo restaurant e mo itaundo ulum balgol wa ise wa se tial sel bo domes sel business cross revenue tax sel wanda kategori lagi tax in lang mas mendir kamate la talbuy dir kamate la September dir ka account ni ya plunge la gross revenue tax amla increase by 17%. Magkatamla project tanga 14 million madrengel ila katamla over 15 million ini adir kamaray mo sel interesting wa say tinggal la minister sada akula sel domes ketemla mostart lo malasiura high end visitors en merbelau len wasi sel domes tialo urun me in gora manla moklo tax rawasyo bay bakalek tani mo hotel sebi o sel ukti domes o ura PBA in multi pure numbers to ukti domes wasi tiagira projection tiagira mlei mengwa patokara mo begitu wasi katemla dangaleng hindi sel sum produkto mes sel di base numbers ete katokara mo analyze ni ete mo ay say hindi sel mo analyze ni wasi dia tirgal visitor sel me al angaria flow ludo de bol spender ni kuktara Meang el Chais tangaria BSL president remangsaw am latut ketriar terul el mo ambasador ablura United Arab Emirates yang arah Middle East ablura Vietnam arah Southeast Asia President Ramangsawa ang legot appointra Mr. Rabi Antonios Ready ngal abra Lebanon ngang businessman ngang era President Ramangsawa tekin mortial dual ambassador ng United Arab Emirates ngang amlem betek time honorary council rabur belau ngara Lebanon President tamelgol wasing kal mal muy experience ni ablu Middle East mang abelaw betektal ulol mora ablet ablu belau sibela ablu belau tap into that experience ngang adirel ablu belau adire dia kasual ulum na osi mo establish la embassy la UAE la Middle East awasi dia kasual la blur belau el mo miss out malu wal ngari yaw milte al la yegi de blue elak la mo to belau el sila belau take advantage sa safety tial budget del sign ni president Eli otok da hoy metela club el mo ali say gitu lobby sera embassy la belau ngara UAE ngal ada lat timo ambassador alol warni wasay ngonge salary ni amo ni di momelara imo club atara
para di hotel hindi gaja ka los paudo din ka mal marawal aban el businessman. Di regal la presidente amla tutia di regal Mr. Nguyen San Lien Nuan hanggang agra Vietnam di regal long time honorary consul na Blur Belau mora Blur Vietnam. Hanggang laltetti Mr. Nguyen laltetti mo ambassador na Belal mora Blur Vietnam. Di regal agra siomay di regal hanggang maldiwang kadlat tetin mora agra United Arab Emirates di mo masukra imol club katarra to sesel book experience ni Blur Vietnam Blur Asia mal club tutelel el Blur Belau sel expel book lo mesel Blur igi del Blue en dai dia will abel ngari sel morisei o na se ora Blur Belau el time Blur Belau Blur Vietnam mga diplomatic relationship betir tinggal ambasador long era Vietnam mera Blur Belau base ra Manila ilan ngai gidel mo ambasador betir Blur Belau disel la budget re lang aja kalau otil wasei dimla kaudo del tog del mo establish ra embassy ra Belau ra Vietnam Ho Chi Minh del sejak ako ganyan wasei mo ra ang sogen dimla kaudo ra budget di Blur Belau elang Maria Terul BS el ambasador el mochoy nagtirgal el dimlang alil ambasador sa Blur Belau mengaria ambasador Belau nga Miguel ambasador Belau nga Siabal ambasador Belau nga Taiwan ambasador Belau nga EU ambasador Belau nga UN tirgil nasi elagi nasi el wasi mengaria ambasador Belau nga UAE ambasador Belau nga Vietnam. Invit tiragan adirga kalaga tira Senate mlakot nok la public hearing ti nguk tingu sengal adel mo konge malu menjaga ngerti. Abon ngerti tirgali del Peru amo ban tirgal tewang mo atei en sebe wasit amo seven diplomatic ambasador Blur Belau mo Belau. Demi dia Meang el Chais es el equipo de la Oilisa y tal, pero la verdad es que